dukomeje gushima mwese rero mukomeje kudukurikira 5 n'ubundi rero mu mwanya ushize mu itangazo ryagiye hanze nabaye nsobanura umwanya ushize nabwiye yuko Rwanda yashyize itangazo hanze naryo reka turinyuremo vuba kugira ngo abatangira kwa applyinga bashaka ibyangombwa hanyuma nabo bakore application. Ni itangazo ry'akazi rero umukozi utwara ibikoresho equipment operator, umwanya w'akazi equipment operator, ishami ni ground service zo hasi ku kibuga, agace ni ramp handling, ahakorerwa ibikorwa hafi y'indege iparitse. Aho akazi kazabera ni Kigali International Airport, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Intego y'akazi umukozi utwara ibikoresho equipment operator azaba ashinzwe gutwara no gukoresha ibikoresho bya GSA Group Support Equipment hakurikijwe amabwiriza y'akazi ku kibuga cy'indege ndetse ibyifuzo by'ibigo by'indege airlines. Agomba kwita ku mutekano imikorere myiza y'ibi bikoresho. Inshingano n'imirimo nyamukuru: gutwara no gukoresha ibikoresho bifasha mu mikorere ya sosiyete, gukoresha ibikorwa bya GSA gusa iyo umuntu yabiherewe amahugurwa ahagije n'uburenganzira butanzwe n'ubuyobozi, gukoresha ibikoresho bya GSA hakurikijwe amabwiriza y'umutekano kugira ngo hirindwe impanuka z'imvune, gutegura, kugenzura no gushyira ibikoresho bya GSA mu mwanya mbere yo guhindura indege, gutanga raporo y'ibitagenze neza mu gupakurura no gupakira muri ramp supervisor, gukurikiza amabwiriza y'akazi akorerwa ahari indege iparitse, gutwara gusa ibikoresho byemewe n'akazi, kubungabunga isuku n'umutekano mu kazi hakurikijwe amabwiriza y'ikigo. Hari kandi gutanga raporo ku byaha cyangwa ibyago byabaye mu kazi. Hari gutanga raporo ku bibazo by'umutekano no kubiza byagaragaye mu gihe cy'akazi kuri ramp supervisor. Ibisabwa kubifuza rero akazi ni ibikurikira: kuba yararangije nibura A level, kuba afite perime y'uruhushya rwo gutwara imodoka C kategori C na F, kuba afite imyaka itari munsi ya 24 kandi itarengeje 35, kuba ameze neza mu mubiri kugira imbaraga z'umubiri physical fitness. Uko wasaba akazi ohereza ibikurikira mu buryo bwa PDF gusa. Ni kuvuga ngo rero ubu ni uburyo ugomba kohereza ibyo usabwa, ibyangombwa byose usabwa mu buryo bwa PDF. Iba ari wisaba akazi yandikiwe chef na HR administration officer, CV umwirondoro yakoze n'amashuri, fotokopi y'impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi zemewe, ibindi byemezo bifitanye isano n'akazi nka certificate of service niba ihari, fotokopi y'impapuro z'amashuri, fotokopi ya passport cyangwa indangamuntu. Abo batatu bashobora kuguha icyemezo cy'imyitwarire yawe reference. Aba ni abantu rero batatu bashobora kugaragaza cyangwa se gutanga ubuhamya ku myitwarire yawe uko ari myiza. Igihe ntarengwa ari cyo gutanga ibisabwa ni kuva ubu kugeza tariki ya 17 Kanama 2025. Oherereza ibisabwa kuri link uri bubona aho ngaho ku itangazo maze uapplying ku gihe. Dukomeje kubashira mwese mukomeza kudukurikira hano rero kuri Urgent Catholic Update, n'ubundi tubagezaho ijambo ry'Imana, amakuru ya misa, amakuru ijambo ry'Imana ahantu hagiye hatandukanye, amakuru byabereye ku isi mu ndimi, mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza, mukora subscribe, dukomeza kubana namwe umunsi ku munsi. Uwiteka Imana abarinde abahereze umugisha. Murakoze cyane.